Pupo esomero lo teso college aloete ko Uganda kanwa itolo midwelo beriang akotomai kwache kalamu konye kwana woto kisibo bo iwe osomero kalo adoketa itache alomaki esomero lo ice kapiniki ni dwe apirian tunaitiji Akiro no Ekuse lo Ikwamin iswamaete Akiro no airai ikito luda ingara kintosi ai teten eponelo Ekuse lo Ikwamin irieti dowon na yare kini iswamaiti dweilu ai pepe ikito otoma onasaris ido raingine Akirota dopete ne ngara kikesi mere ai tete narke Ekuse lo Ikwamin bon konye da bobo ngara kini tikesi adumuno ni sirigi nari iswamaite nguntono reri akecheda ja sesomero kede amisiri ninu eda utai aena kin kano Akiro no itiji no Ekuse lo Ikwamin ido kenethe kalo nesa yaita Akiro no amisiri no somero kalo kada Akiro no erayo na ikito igweti kitolu otomana neba kaseate sobae encourages itomonare ese goyo tare kitolu so ikitolu itosomata emesa de dopet are ponlo akuru adopet na mam ina kita lupok na mami tipasa lupok nema ena kita be zero tillage ne raikna je kone kitoy do mamoja ai chapa kere konye chapi jo kwapo kebon doe keskwa na ejasi kedachoa na edari suban lukaedeke ido yalamasi ejasi toma misiri ni kech na kinsoira pine trees kutoma somero kosi ikitolu iraso kesi mam kesi pilote kunai mami atitibi pilote nyama kesi. These pine trees were planted because we wanted to solve the problem of climate change. And climate change is the major problem affecting the Ugandans these days. Climate change has caused global warming, pollution, and many more. Pine trees, why we chose them is that they are drought resistant. They can withstand any condition of climate and they can survive for a long period of time. Jennifer Angwaro adiope kutuma mwalimu nwele yersa Akiro no Ekuse lo Ikwamin ko teso college aloet ne sabala ebe mamu kesi ija ikitosidwe aswamu na kwape punishment konye diope wai loda iswamaite kesi komina kitos nara iswamaite ngunkotomokali ya kech ejaso ke didwe ne petai akaisa kanyape do ejasi o club lo dishana kinso kesi Akiro mipo ishana kinso kesi eponelo ya setikito abusina bonor Ekuse lo Ikwamin nesboni temokin arecha kasitu Akiro no aijepikito arai bonata ajalakini achupa imwe matatekeze soda noda kwa nalo maksidwelo teso kole yanyu ne betukete kesi osota ibekin Thomas Wamishoit. Behind me I have the bottles that we use in our school because the range at which we take soda is much, so as we wildlife members and other students in the school, we decided that we have this place we shall put in our bottles so that like these bottles can help us like in dry season, so not in summer dry, so we can use them in like drip irrigation. Kede ishana kini na kara eda ngeta kisidu elwasho man pote arau itunga lwe pote yangara Akiro no toma bosho ke yedo pola munebe ebuni ngaren na kwapuoka jokunar kada itepelo ido na Edulokin araite mukino sa Akiro no Ekuse lo Ikwamin. Godfrey Ojore, TV East, Soroti.